WCD Miss Mizoram Sanghi Somni Paruk Open Audition Neizo Ania Finala Tlingte Chu Hengte Hian Ni Pakhatna Arlal Ming Chhuangi Tuithiang Veng Aizol Miss Mizoram ka tel chan hi tum ka neya masazo ka chuan ka thlenjina mason zel tu mi ka nia ti chuan pakhat le chu ran hmangai tu ka nia ran hmangai tu nei lo te le ngai sak tu nei lo te na antana chong chhuak tu voice nei tu ni ka du awangin he platform hi manchang kai ka du a chumi wanga ron tel chu ka ni ka lo me modeling industry ay email kan daw mo china heto na Miss Mizoram email kan daw huwa ni china iron engen yang iron tel chan ti po kha iron soi to Miss Mizoram ilaw mu ve chin dan kha kan she cha ka chu ni han shil de la Miss Mizoram hi ingi kan te changa me cha te choi kan na choi san na ni a kan lo mu chin ani mai pya lama khanin hi keimani kan ka soi to ang khan kan thlenchina keimani ma min ti son tu ni in ka sha Pahnina Elizabeth Laltwang Kimi College Vai Siaha Kaming zu Elizabeth Laltwang Kimi anya siaha khwa kanya ti chuanin tuna hianin Mizoram University a hianin medicinal chemistry hnuai hianin PhD ka ti mek ania Miss Mizoram a hianin tel duna thinlung tak tak kan inu hanin zanlai po soilawin dar kwa dar som vela ponin ka chan nu hianin experiment lak pui thin ani chumo an lo chang li tuka chanin exert kala a ka weight te po hi 61 line dia chanin hemi chung hianin ke je thum terlin ka tladon ka intia thai topin healthy diet maintain chung si khanin exert kala ka diet te po ka maintain chhle ni chanin career ro apon ka in ngai to Miss Mizoram ka tel don ani chuanin ka hriat na te po ka ti zau zwal angai ka tia chuwang chuanin mentally pon ka in nge ka in buat sei na sa hle ni PhD te po chu thak to win on zola nakina Miss Mizoram title call to doctor ti ning bula da te po khne cha ko lo ne tara Pathumna PC Vanal Veni Buangpui Serchip Kaming chu PC Vanal Veni ni tuna hian kumsom ni pali kanito ti chuan tuna hian government Buangpui middle school English teacher na thokin kom ve me ka ti chuan central na fet fisheries department Buangpui FPO manager ni lai me kani Miss Mizoram Sanghi Somni Paruk winner uni tala Mizoram tan hian enge maso na ikhen nga mi puite tan ram tan sim hian enge tanglam nai thena Miss Mizoram Sanghi Somni Paruk winner launita ila chu ka thei to pin tuna ka hna le ka ti lai te hi chu ka chhun zom renga nga hei mai ba ka hianin kan rama hian ve tam tak kan nei ve zirna lama te
khotlang in real bol na ko nga te hian ve tam ta kan ani tuna po kan zir school no zirti tu kan ni na angin no pangte kan zirti dan ko nga te hian thak do tam ta kan ya he aya chazok le ma son jok thei tora kan ti dan tur kong ram man na eng emo hi ke ma hian kalo siam ve china chung te po chu aw chwa pui theina hun cha kan ei pha do ni in ka chia a zirna ko nga le khotlang kan in real bol na te meitsia tuna po dan arun siam tharta khata po mei chu chung changa te kan o kan chwa ve theina hun min nei tor le support ngai te support chhozel turin abik takin mei chia te ta na ma son na chale ra cha om theina turatan o chwa theina hun kan ei do na wangin helai mona hianin sang he somni paruk Miss Mizoram winner kan ei chuan thei top choin Mizoram zir na konga le khotlang in real bol na konga hian ma kan son pha karing ve ni kalome Palina silal thamwan pui bongkon south aizol chỉ bởi vậy ule có mình chú xí là tham quan bui anh à tu na hian bong kon chim ve nga kan chung kwa in kan khosa a ni kum khan Bachelor of Arts History in ka graduate ve ni chuanin tu na hian ka kum som ni pa ni na ka mang me ka ni Miss Mizoram kum dang zonga te po audition round ten lo hong ve china tun chuma iron tel chan tun kumin mo iron tel chan ben lo shel thengem tereng mai kumdang apo khanin ka saitangin kalau en ve china audition round te po amai ro chu kumdang a hanin ka kumina la phak cha lo wangle ka zirna te kala zo fel lo wangin a en tu zo ka han kalau chang mai china ma sengin hei tung kuma ka zirna te ka zo fela hun chatak katana tel hun om tak nia ka shada wangin tung kuma han ka ron telani pangana Angela lian ming pui bongkon aizol Ming chu Angela lian ming pui nia tuna hian kumsom ni na ka mang meka bongkon venga chengle lian kani Government Aizo College Bachelors of Arts Department of History 4th semester ka zirmeka kumsang ni somni pali janga sang ni somni panga batch Miss GSC khan second runner up title ka lola veto ni Meitia ni tinuam tu a irin dan min hajilte mei chiat ni tinuam tu ka ti chu tun lai chong kam takin girls mei chia te na kan mei chiat pui te thei to pa kan support ka mu hian anuam ka tia ke ma bi ka ponia mi patam zo kin event mel cha tia min lo compliment ai kha chon ka mei chiat pui te nge in event mel cha event chelo ikor kha avan moi min lo ti khan ke ma chon nuam ka ti zok china chu wang chuanin mei chia ni ti nuam tu ka ti thayang chu kan chante zara poni ang parukna vanal shiati chuampui aizol kaming chu vanal shati ania champui venga tun hang kan cheng meka chuanin zirna lam hi class
11 thleng ka kala chuan 12 kha damlo na wang khanin ka chunzom theilo nin openin ka ti chunzom le chuanin this year first sem hi ka zo to bok ani chuan ke ma hi tun han kumsom ni pakhat na ka mang me ka ni karon sha do chu enge nangma a hei ma chon ve dan exam ve ngayem nge nia hei nangma i konfi pui chin ke chu ka sanga chuwang chaw ka in chuang tur ni ti te ni ngei to ve ngayem ti tim min lo shil the achang hi chuanin middle school ka kallai pokhang kan class han ka sang ber china mi pa ai pon ka sang china achang chuanin nuam lo ti chang chu ka nei ve thawa amai ro chu khangkha ke hne tir do lawa he hi pathiani na adu dan ta ka min pe ka min sam sakanya chu wangin pom thiam ka ziranga ka ta chorchang kai na po tam ta ka omani hello me chalo to ke